Ia, ia le atua e whailoai ma whaatalo whaatu I le neita e au fou I le soafa manu malo tātou li I whaola o Yesu Keriso. La o taitaina I tātou se tatalo o na amatai leo le tātou porkalame. Ia lava oe lo mātou atua I le neita e au fou. Mātou au lia fo I malmanuia le nei yaso ona o loua lofa ma louanga le lei. Ona o lau tau singa ma lau pui puinga malu I le soifua ma le ola o sio mātou o tunu. Whaaftai atuai mo le nei avanoa ua e whatangaina le atua mātou te au nā iala atu I lau wa fionga pa ia. Mātou wala au lia lo wanganga I nei tae ao. Tō mai alau pule. Tu atu la mātou whaalo alo tele I te oe le nei tae ao. Si e a fio mai. E te fisoso ani mai le lufi ina o lau a fionga pa ia ta mā. Ina ia whātofusia fo I mātou ma se whalumanga whaleanganga mai lo nofo ali I le nei tae ao. Mātou te talo, si tia fo I luma, o lau a fio si o mātou watunu o lo o whea ngai 𝚟𝚒𝚑𝚝 mangaluenga o le nei asu. Ele ngata fo I lea o nai whanau I a lato wa onga. Tai fo I o si o mātou watunu o mo le whawhewhweina o upu whai o Samoa. Mātou tu ina atu I lau a fio, I loa lofa ma loa ao la vea I tamaa. Whaamole se I e fisoso ani mai. Alu male mana lau upu fola I le nei aso. So o se ala leo I so o se fata whaitaulanga o momoli ai le whiau o le tala le lei. Mātou te talo le atua. Ia vea lava lau upu o se vai malu. O se upu whaamawhana whana. Se upu fo I e whaamalo si au ma lavea ina ai o mātou tangata le atua. Mātou talo lea mafuta mai le amtaina se I o oilo na whai uina. Whamuia fo I le nei ala leo malona pūlenga ta mā. Mai se fo I o le nei avanoa o mātou whaongaina. Ia I uina maua lunga ai se vi inga o lau o fia. La mātou talo lea whamangalo whamama I mātou le mana o lau toto Keriso. Ona o lau suafa Yesu mātou te ole ma wala au atuai. Amen. Toe wha talofa ma wha whelo ai atu le pa ia maualunga su tātou tunu. Ai foi ua ma whai ona ma ua mai le nektai ao ia wha talofa atu ma lo le soifua maua, ma lo le langi mama, ma lo foi folau muia, ma lo foi le ono sai ma le lava papale. Ia, ia le atua, tali tonu o lo o tau whai tusa I tātou uma le tau singa alofa ma le anga le lei whaasoa soa o le atua I le aso ma le aso. Ia, e maua lunga pea se vi inga tātou te whaafo I lo tātou ta mā o I langi. Ia, a o le nei aso ma se whaupoponga o lo tātou polkalame. Ia so whareile taitasi, le ngaluenga o le leinga mō tangata uma. Whaatalo whafo I Samoa, ia. Pe a whaasalau ina atu le nei polkalame le afiafia nā nei, ia mā lo le soifua mnuia, Di ia le atua. Nā ua tu ina atu fo I le mā mea se tātou au tū ua au ia I tātou whaasoa I le nei aso. Maua mai lava le tātou tusi whaasolo le u tātou ia I le mata upu e se fulu ma le tasi, o le mua le kolonito, whai mai le whai upu e luas fulu ma le fitu, o se mua whai tau foi ua whape nā foi o na tātou langona ina pea I lea susā, ma lea susā, e tātou te whaatino ina ai le sakara meta o le whamanatunga I lea susā, ma lea susā. O loo, fola sia I pea nei whaitau masani mai le fionga
pa ia a le atua. Pei fo'i ona ou a tau mo fai e fai mai se tasi o vaenga tā ua o lo o wha mawhai na pea e au nā le atua i so se aso e whātaunu ina pe whātino ina ai le 𝚟𝚒𝚍𝚑𝚝 o le whamanatunga. O lo o whai pea o na mori mau ina ai nei a fionga a le atua. O le nei ai se ai le nei a reto pe inu i le ipu a le alii ma le whaale te tau. E nofo sala o ia i le whaaleanga ina o le tino ma le toto o le alii. O le nei pe inu pe ai se tasi i le nei a reto ma inu i le nei ipu a le alii. Ma le whaale te tau. E nofo sala o ia i le whaaleanga ina o le tino ma le toto o le alii. Ua manatu le tātou por kalame ma se au o le nei aso ina ia toe whaamamafa ma tātou tilo loloto. Ona e mai tauina pei ua whai whaamea māsani. Ua le aifo i se whaataua ina i le tele o tangata. Le nei 𝚟𝚑𝚘𝚝𝚜 tāua. Po le nei sauninga tāua i to tonu o le 𝚘𝚘𝚙𝚎. O le whamanatuina lea o le maliu. O le tātou wali i whaola o Keriso. Pei lava na moli mau ia fionga pa ia le atua le au whai evangelia. Ma whamanatu pea i so se taimi tātou te ai ma fe inu ai. Tātou te manatua ai le nei taulanga. A o le whaamamafa ma le toe whaamanatu fa maili tala le apostolo. E te nofo sala pe a e inu ma e ai whaale tau i le tino ma le toto o le alii. I ia le atua. Whai tauina whai upu o lo o whaamalamalama ina ai e le apostolo. Le winga moni o le ai ma le inu whaale tau. O lo o manino i to tonu lava o le nei matau. Ni vaenga ua mafu ai ona a o le apostolo. I le nei fo i tau saminga po le nei whaamanatunga tāua i to tonu o le 𝚘𝚘𝚎. Fia whai tauina mai le whai upu e se furuma le fitu se ia wha uma le nei matau. Ma tātou tilo ai vaenga o lo fia whaamamafa i le apostolo. Lana tala noa i le 𝚘𝚘𝚎 e patino lava i le 𝚘𝚘𝚎. Ina ia i loa ma manino le i le 𝚘𝚘𝚎 i le winga moni o le ai ma le inu whaale tau. Ma le whai upe su ma le fitu. Le atu inatu fo i lunga. A o te le vivi i atu i ate o tau i le mea o te whai atu ai nei. Ona ua le iu i se le lei la o tau whapotopoto a iu i le leanga. A wā e mua lea ua longo mai i ate au pe a potopoto o tau i le 𝚘𝚘𝚎. Ua i ate o tau ma se senga wa o ta ofi foi e moni nisi mea. O le mea mua lava lea o lo o whaamanino i le apostolo. O lo o whaalia ai sona langona le fia. Ma ia manatu foi e whaamanatu i le 𝚘𝚘𝚎 i Korinito. O te le mana o te vivi i atu pe whaaftai atu pe o te fia foi Korinito i le mea lea tau te whai. Ai sea. Wa mai ao o ino tau whapoto e le iu i se le lei. Ai iu i le leaka. Ona o lea.
Bal fai pesu ma le valu. Aua e mua ona outou masesei ma outou femisai. Pe a o i taimi tau te whaapoto ai i to tonu o le ekalesia. O vaenga mua ia o lo tā ua e le apostolo. I le nei matau. E whaamanatu ai i le ekalesia i Korinito. O mea ia e le fia ai. Po o tala ia o lo au mai i mea o lo tutupu i to tonu o le ekalesia. O le ese a i o loto. Le whaongaina mai wa yate o tou ma seinga. Ma e whaamaunia foi e le apostolo e moni lava o mea i o lo tutupu i to tonu o le ekalesia. Awa e ao ina tupu o fe vai inga yate o tou. Ina ia whaalia ai o e ua whaamaoni o ia te outou. Le si vaenga leo loo tala noa i le apostolo o mea la ia e tutupu fe vai a inga ma fe ese a inga po fe tusi lima inga i to tonu o le ekalesia. O ina fo ia i loa le lei e le apostolo le tangata moni ma le whaamaoni o lo i to tonu o le ekalesia. O lo na winga, e le o tangata uma o lo i to tonu o le ekalesia i Efeso. O lo o iai fe ese a inga, o lo o iai fe misa a inga, o lo o iai fe vai a inga. O na winga o seisi vaenga o le ekalesia, o lo o iai winga whaapea o lo o tutupu ai. A o loo whaamaoni pea nisi tangata. Lalala nā o le whamai o le apostolo e ao ngā foi mea o loo tutupu. E na te iloa ai tangata moni ma tangata whaamaoni o loo i tutonu o le ekalesia. Whai upe rua se fulu, o le nei, pe a poto o tau se mea etasi. E le whaapea ona ia outou na ia outou a ai i le talisuanga ale ali o le whaamanino le whai upule ai le ngana peritani e whai pēru o sifu. When you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. Pe lo manino le whasamoa ai pei o le whaperitani a o ina outou o mai whatasi i le nei talisuanga. You are not interesting. Pei e le o iai so tou la ngona e whaatino ina ai le nei talisuanga. Le la whaamalamalama i le apostolo. Pei wana o se talisuanga fo i lea tau ina whaatino. Ai le o iai se whata ua i manatu o tangata. A tu i se situ e o mai a taua i misa, e o mai a whetoto ai, e o mai a fe ese ai manatu e le tasi se manatu. Ai o mai a ai ma feinu i le nei talisuanga. Fai pesu mal tasi o lo whaamanino a tire whamai for some of you hurry to eat your own meal without sharing with others. As a result, some go hungry while others get drunk. Ya, le la ua whamanino le apostolo i nisi o vaenga. O lo o whaautu i aipe whaamauni ai lana mau. E whaasalaina pe nofo sala le tagata e inu ma ai whaaleta tau i le talisuanga o le tino ma le toto o Keriso. Aua o nisi e na ona tau nuu mai lava a ailo. For some of you hurry to eat your own meal without sharing with others. E tasi lea whaata ita inga tā ua o le nei talisuanga. Ina ia iai lea nganga tufa atu, lea nganga whaasoa atu,
E pei fo'i ona whaasoa atu matufa ina atu e le alii le nei talisuanga I lona au so. O le ata manino fo'i nā o le alofa whaasoa o le atu. Ai I le vaenga lea, e whamaia, e na ona tau nuu mai au isi a ai loa e au noa ma se tufa ina atu. As a result, some go hungry while others get drunk. O lona winga, e mao ona isi a o laifi a ais, e ona nā fo isi. O vaenga ia le e maita wina I. O mea ia e tutupu lava I to tonu o le whaapotopotonga o le ekalesia, pe a whaatino ina le nei talisuanga. Leo la tato wa ngai pea, le ua lua vaenga ia ua, tolu vaenga ia ua whaamanino le apostolo mua. E mafua ai ona ia whai mai o le tangata e ai whaaleta tau. E nofo sala o ia, mua. E le mawhai ona e sau e te ai mainu, pe a o iai se fe ese senga, se ese a inga po se māsenga I le vāo oe ma lesi tangata. Amen. E le te tau fo'i ona e a whaatino ina le nei talisuanga, pe a whai o loo e o nā. Pe lava ona tau whaamanino mai le whai upu nā o loo I lunga o le tātou sui. As a result, some go hungry while others get drunk. Winga e whai ona nā lava I stangata. Ta tonu o le whaamaoninga lea ma le ata manino leo le mea o lo tupu nei wha. O nā le stangata I vai aso atoa. Po le sifui tangata e o ai aso sae. Sau o nā matalisua I le nei talisuanga. Le atatou whaasolo pe I laloi. I aoa onga ma. Mero whai upe lua suma le lua. Numa tasi a wā ai. Ua taito atasi ma mua I whai lana lava talisuanga. Wala ina le tasi. A ua o nā le tasi. E le o yeisi alofa whaasoa I lesi tangata I alofa I lesi tangata. A o lesi fo I tangata. E o a I le taimi e whaatino ai le nei talisuanga, ua matua o nā. E le ai e lava ni o tō whale, le ala ua whaamanino le api mai, e le ai e lava ni o tō whale, tō te a ai ai mainu ai. I ia le atua. Le ua o a ina o atu tono le kalesia o lo o a watu ai a, le winga le mawhau ma le matatau I o tangata. E le ngata I le eise whaasoa, I le eise alofa. Ai o atu a mainu ma ona nā. I to tonu o le whale po le whaapotopotonga o le ekalesia. A le ufai la e le ai ea, e le ai ea lava ni o tō whale tō te a ai ai mainu ai. Po ua whatau waa ea ia te outou le ekalesia a le atua. Le manatu lea, le manatu le kea ma le manatu whatau waa lea o tangata I mea pa ia a le atua. Whai ai lava whaasolo a atoa. E ona nā ma o whai mea a le atua. Ali whamea, ele stou whale tau te aima tō winu ai. E manatu te manatu whaatau waa ea I le ekalesia a le atua. Ma outou whaamamā e ua whaamā. O le winga ua tala noa I le apostole upuro le whaamā I e matatifa. A ua whamai ua vave mai a ai e au noa ma se tufa atu. Mantua oe a whaapete sau e ai ana oe a lai whaasisila le stangata I le ise o ina le winga I le tala a le apostole. Meia,
ua outou whaamaina ua mātitiva. Se a ea se upu o te whai atu ai a te outou. O te vivi'i atu ea ia te outou le nāmea. O te le vivi'i lava. O le whaonga le upu le ai. O upu tu sa'o o le vai upu le. O te whai atu ea, o te vivi'i atu ea, pe o te fia ea ia te outou i lautou mea nai whai. Tau atu a kolnito o te le fia i le mele na. O isi upu e mawhai ona whaamala mai na i le whai upu le na. Do you want me to praise you? Well, I certainly will not praise you for this. Lorong winga o le whai a mea nei tangata malolatu manatu e fia ia i le apostolo. Ele mā i le manatu o le apostolo. Iau whai sao i le apostolo. Ali, ele into fale ko ke aia i maingu ai kou, kou wheingu ai pe kou ke onga ngā ai. E whaatau waa e ia te outou le kālesia ake riso. Po ua whaatau waa e ia te outou le kālesia le atua. Ia, o nai a oa onga tā ua ia po o whaamamafa ia. O lo manao le apostolo e whaamanino ai le winga o leo mai i le nei talisuanga. Ai le ai se whataua. They have no interest at all. O se mea peiwa whai o se mea masani. Pei se mea noa fo ilea i le aiso na tāua, i le aiso na nea i manatu o isi tangata. E leo tangata uma, pei whi o na whamela apostole amatanga. E au ngala mea iau te vaai atu iai. O te iloa ai le tangata whamaoni ma le tangata moni lava le tutonu o le kalesia. La e mai tau wha mai tala le apostole amatanga o whai upuia sa tātou amatai. O te whamaonia fo i e moni o lo o iai fe ese a inga i to tonu o le tino keriso po to tonu o le kalesia. A lea tau te whaapoto ma tau o mai, tau inu ma whaamanatu, ma a ai le tino ma le toto keriso. A o nae lava tau te whemisa. Nae lava tau te whetoto a i le o tasi o tau manatu. Nae le aise a lofa whaasoa. Amen. Nae fo i tau te o mai a ma le ona nā. Te o mai a ma le. Le o whatu mai, ele se, e awa noa li tau whale, tau te no fua i e whai, tau te a ai le iai ma inu ai nā mea, a e tau te o mai, e whatau waa ia te o tau, le kalesia a le atua. A tu mai lai le vai tau le nei whalata lata mai. E le walawa le whale tau te inu ai ma, a e lea tau te o mai ai le whale sāma, ma a mai a nā winga whapena. La tu mai wa le tala noa whaala utele la apostolo i le kalesia. Au le kalesia i le taimi le nei o le whai tonu o whale sāma whale lotu. Le atou te o mai ai le lotu ma nā winga whapena. Tau te o mai ai whetoto ai tau te le loto ngātas. E le aisia lofa whaasoa. Tau te o mai a ma ona nā. Le winga na mai wa outou whaamaina e matitiva. E whai upu le ilunga le tātou skui. Ai sea, pula mata o tangata matitiva, ai whai atou, tu se si tu, whai altou whaale alofa, a le pula nei tangata, e le tau aloa, nei tangata e le maua ni oloa, tangata matitiva. Amen. Pei o ata ia le vali mai le apostolo i ma whaamanino mai ai. Le winga moni o le whaapoto ina o le kalesia. E o mai ai ma le loto e tasi.
le alofa whaasoa. Amen. Ai leo mai, ona nā mau mai, e manatu whaatau waa, e manatu e le whaatau waina. I ia le tu. Ana utoe fia, toe fo ila i titi atua i whai upule, tā ua i o whai upule ana o titi lotu. Ia le tu. When you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. Pula na le no to fia. A no to mai e faile tal suanga le a peto tio mai ya falata mai i le asosa. E le ta ua. E le fata ua ina ya te o to le nei tal suanga. Po ole tal suanga le a ale ali. I ia le atua. La fa solo tu pea ma tato wo o tua i loa i le vaenga o loo whaamanino ai ele apostolo le winga e nofo sala oe pe a ele whautauta pe a ele mi ngao i le tino ma le toto o ke miso. Ia le wa uma ona tatou fai tau le fai upule ai tala noa i le apostolo ua le ngata i fale ma fai a isi no foa a le ua avatu wa i tutonu o le ekalesia po le malu fo winga yo tangata e le e whaatau waa e manatu whaatau waa i mea tā ua po o mea ale atua. Le ala mea lapus te ufa apea o te fia se o te le vivi ia o taupe o te le fia la vai mea ia tau te ai o te le vivi i la e le se mea maa le manato le apostolo le mea lea a tu inisi upu sa o le ngana e le lei e le o se mea le lei i le manatu ya tato o loa wa o afionga lava nei ale atua e quote pea pe lau pea i le taimi lea o le whamantu o auna o maua mai lea li i le mea na o tu ina atu ia te uto. O lea lava po na whaalata ina ai lea li o Yesu na ia tango ai i le aristo. O uputo mua lava ia e to mua ia i whamantunga i le teleo sauninga i whaia. E quote ai verses ia. O la ufai evangelia fo yo matai o maluka o la quotinga fo i po o la mai fo i le fo i to e mai le apostolo ai va ai le fai uma mai o lea lava po na fa alata ina ai le ali o Yesu na ia tango ai le aristo ai to titilo le leia i le mele o le po lava the same night o le po lava lea na fa alata o le po fo i lea na fa tino ina ai le talisuanga lea o nofo lea ma o tilo i evensia e tupu whaatasi i le taimi e tasi. O le talamanino le na ia whaalata le li whaola o yuta le whaalata. Ai, ona o lufa mai o le mea na o maua mai le li. O le au te tui nā atu wai i ate o tō. O le mea na au mai e le li o le foi o le a o tui nā atu i ate o tō. O mea tā ua ia. O mea sao po le fe au mai le nofo ali. Le foi ua tu ina mai e le apostol. Ai a mata lava le fe au fa mai. O lea lava po na whaalata ina ai le ali o Yesu. Tupu whaatasi a mea i le taimi lea. Le taimi na whaalata ai. Ma le taimi
na tufa tu ai le āreto. Pena whaia ai le tausaminga muli le a Yesu malona auso. O loo au mai ai se fe au tā ua ona na whetalai fo Yesu ia whai le nei mea ma whamanatu ia so tātou te ai ma wheinua. Au te fia toi fo ila i titi lava o le pō na whaalata i nai. The same night that Jesus was betrayed. O le pō a lea na whaalata i, o le pō fo i lea na whaatino i nai le nei talisuanga. Tupu whaatasi a mea tasi i taimi e tasi. A ewa ai fo i la i le soifuanga le nei ma le o langa le nei tātou te ola. O lea lava fo i e tupu whaatasi a mea i le taimi e tasi. Pei lava na o Yesu i lunga atu le tātou tā umanei na tātou tala noa. E o maia e whai le talisuanga. E o maia i le ekalesia. Ai ese a loto. Ai fe tōtō wa ia. Ai fe mi sa ia tangata. E le tutusa loto. E o maia e taua i misa. E o maia e le aise alofa whaasoa. E le aise va ai ifo i le tangata mativa. E alu whaasolo a toa a mea. E au noa ma se consider ina o le si tangata lai le aise mea. I ia le atu. A lea lai, o le mea na ou maua mai lea lii, i le mea na ou tu ina atu i atu uto. E maua mai lea lii le whaalinga, le fo tu ina mai, e hao ina i tātou. The same night, o le pō ana whaalatai, o le pō fo i lea, na whaia i le talisuanga, o le whaamana tunga lea. O le ase meua, fia talatala noa atili e le neimea. Le o langa whaalata lea. Lea e matua mafia fia i le neitai. Ea, e le pese fo ina le whaalata le fuia i le esi. A tonu o se tasi ngā pese whamanino atili e le upule o le whaalata. Langai a e masani ona e alu i whatoa. Te maitauina ai le manu leo le fuia. A pula se esi. E le misilo wa ai le fuia e tu whaalatalata. Le maitu le sila au. Oso maitu le sila au. Matau tilo po esi tangata i whatoanga lea. Se ia o a ina lele loa tui au tafo le esi. Ia maai lo le esi. Le ala le nae, whaalata le fuia i le esi. Fa mai upu whaumanga, wa whape nā sole nai au whengi. I o nai whaatatau fo i le tama fo i lea lai alu fo i e lama se tamai tai o se ai. Whape nā fo i whatanga whaawotu i lea tangata o le ainga. Whatana whaamasani atu i lea tangata o le ainga. Ai leilo, e iai le si pula lae, ale ainga la, lae fia whaalatalata iai. Lae fia whaalatalata iai, ai le si pula la. Leo langa whaalata. Lea fo i lae, i le tausaminga lea i le pōlea, o le pō fo i nana whaalata ai, e yuta lea li whaola o kemiso. O le sa fui whaatasi o lato lima, o le sa lato feo hai whaatasi, ngā lulu e whaatasi. Ai ona toi whaalata ina lea li. Whapena umma le soifuanga ma le reality o le life po le o langa lea tātou te iei. E te lua oa ma le stangata, i le kale sia ma rua ngā lulu e ma le stangata. O le matua whaalata. O le matua whaalata. Whapena fo i le maitau atu, i le atu nuu. Whainga mālo, so se mea. Matanga luenga, e tupu ai lava, le mea leanga lea. Le mea leanga leo le tau whaalata o tangata.
e fōlinga mai e, pe e te lua au whaatasi, ma lua lanu whaatasi, ai matua ese a lua lanu. I ia le atu. Atu le malo, pe e fōlinga mai e lanu mu, ai lanu moana. Pe e fōlinga mai e lanu moana, ai lanu mu. Le atu I kala so pāti lai tau wai le taimi nei, ma fetoso hai whapene. Whaalata I lesi tangata, whaalata I lesi tangata. Lea lai, I le pō a lea whamai, o lea lava pō, na whaalata I na ai lea li o Yesu, na ia tango ai I le areto. Wa ia whawhitai, o na tofi lea ma whai atu, o lo utino le nei, mō outou. Ia outou whaia le nei mea ma whaamana tunga ia te. Whapea fo I le ipu, ina ua uma o na latu wa ai. Whapea atu o le ipu le nei o le whenga inga fau lea I lo utoto. Ia outou whaia le nei mea ma whaamana tunga ia te au. Ia so uma tau te wheinu ai. A wawa so uma tau te ai I le nei areto. Ma wheinu le nei ipu, tau te whai loa tu ai le maliu o le ali, se ia fio mai o ia. Amen. O te fia alula I titi whapere tā nia I le tā ua o le nei whengainga. I ia le atua. This cup is the new covenant between God and his people. An agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. Ole whengainga lea. Ole whengainga lea I le vā o le atua male tangata. An agreement. Te lo mea nei o whengainga e le oni mea e tau māmaina pe tau whātau vāina e le tangata. Le anga o ina osi whengainga I le vā o nuu masolato utofi. I le vā o le tane male whawhine. I le vā, so se whengainga. A o ina osi mea I o whengainga. E iai mea e whaamau ina. E mawhai fo I ona ta ua lau tau tonga I lau tau tua mō le atunu. O lau tau tua mō le ngaruenga le atua. O le lua osi ngā whengainga ma le atua. O le alal nai whātau toa I o e lunga o le upua le atua. E whaamanatua ia te oe. E le na o se whengainga matangata. O le lua whengainga osi ma le atua. O le whaamanatunga la. E fia whaamamafa ia I ona. E fōlinga mai. E manatu whaatau waa ia I le tele o tangata. Lea lai whamai le whaamatalanga lea ale apostolo. This cup. O le tala lea Yesu. O le neipu. This cup is the new covenant between God and his people. An agreement confirmed with my blood. O le whengainga ua osia ua whaamawina I le toto o Keriso. Amen. E alala o na whaisi onga pe matautia o le nei whengainga. O le whengainga lava na whaia pe na osia e Keriso. E hala I lona mali. Whaamawina I lona toto. Lona winga o le whengainga. O le whengainga na osia a whaamawina I le soifua atotoa. I le ola ofo ina atu atotoa o Keriso. Ina ia le leia I le tangata male atua. La la le whamai I la apostolo. Ali, e te nofo sala, I lowo langa atoa, pea e le whautauta. Anyone who eat
and drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the Lord. E nofo sala o ia, ona o lona whaaleanga ina o le tino ma le toto Kristo. E tā ua la vaenga ia, e whamanatu ai. Le nei sakara meta tā ua o le whamanatu. Ina ia aua ne i whaia whaa mea māsani. Aua fo ina i manatu whaatau waa ia i se tasi. Langa o le ala tātou wō inisio vaenga onga po a fianga o le tangata pe a le whautauta. I lona inu, i lona tau sami ma lona tau mafa i le tino ma le toto o Keriso. Langa so o se taimi tātou te inu maa ai ai le nei talisua whamaia tau te mana tuai. Tau te mana tuai. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. You are announcing. Tau te whaailoa atu ai. Amen. So se taimi e whai eile nei talisua. Tātou te whaailoa atu. Amen. Le maliu olo tātou wali i se ia o ina toe a fio mai. Lona winga o le nei talisua. E whai a bea, whaamanatu bea, whai a bea. O se whaamanatu ia i tātou. Amen. O se whaamanatu i le whaola tanga. Le whea nganga na sau nia e le atua. E alailo na alo o Keriso. A wale whaale lenga o le tangata ma le atua. Amen. I ia le atua. Bailo marwhai upule e whaa. Au tu ia ile nei. So anyone who eats this bread or drink this cup of the Lord unworthily, whaale te tau, is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Amen. Wa e no fo sala i lo whaaleanga ino le tino ma le toto Keriso. Sauloa ma consequences on it. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. Wa vai lea lofa lea tu ua vanoa ma le whaapale pale lea o lea. O lea tala noa le apostolo i tutonu o le kalesia. E le o tā ua le lautele o tangata. Pa mai, o le mea lea tā ua hai, lo su e so e ifo oe ia te oe lam. A ona e ai e lea, ma e inu i le neipu. A e whaalongo atu, e le ta tau ona e ai ma e whaamole mole. Su e ifo oe ia te oe. Ona e ai e leo whaasa ina oe. A e se pe te anga sala, pe te whaia se melea, e leo whaasa ina oe ona e. Ai wha mai lea oa onga, su e oe ia te oe, before eating the bread and drinking the cup. Lala le me whai. Fesili ifo oe ia te oe pe ta tau ona e. Pe iai se mea tau ona tā whaia ai te le i tangofia. Aua lo masau mai a. Aua i te masau mai a e te leo fia i lesi tangata. Lai te whaafo linga mai a. Te masau mai a. A lelo pe sai o ngā neiva i aso atu. Pe ia oa o ngai e lunga le apostolo a. Lai te masau mai a. E le ai maso ua lofa na whati noe se tangata. Sau a lai. Lai matua ita lo loto i lesi tangata. A e sau atalia. La la naif me la apostol. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. I say, for if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment
upon your life. Wa e inua ma e ai oe I lou lava whaasala. Ai lo to se whaasala ye o ia Keriso. Ai eini mea tātou te whaale tonu ai ma se sea I le savalinga su e mua o tātou loto. Ai tātou te le itango fia le whaamanatuina o le tino mo le toto Keriso. You are eating and drinking God's judgment upon yourself and myself. O le mawhau fo ia uia, ma o le popole, ma o le whataua ina le nei sauninga pa ia. Wa o winu lava o ma o ai lo lava whaasala. Ai le ngata ile, wa yo lunga le whaasala a le atua. Di ia le atua. Mai lo wale sifai pu mai. This is why many of you are weak and sick, and some have even died. Weak, sick, died. Kol wa mea ngai whamai. Vai mamais, a ua. Maliliu wais. O tātou tilo lai I le te leo le o le a fia o le tangata. I lona le whaaloaloina, po lona le hamana ia ina, o le tino ma le toto Keriso. O le toto na whaamalingina, o le toto o le whengainga fo, as to confirm, ua whaamawina hai, le nei whengainga, I le toto Keriso. So o se taimi tātou te wheinu ma aia I le nei talsua, tātou te whailoa tu ai le maliu ma le toe a fio. Le maliu o Keriso se ia o ina toe a fio. Ea. Te sili a oi a te oe, bawa ai foi, pele o se tasi leo vaenga o lo e mai ai. Pele o se tasi leo vaenga o lo e vai ai. Wai tele tu ai ngā vai. Vai le tino, vai le mawhau, vai le loto, vai le toto, tele tu ai ngā vai. Tele tu ai ngā mai. Ia ua tele fo inisi wa mali liu. Yeah. But se o lea lofa lava lea, there is always a but. O lea lofa lea o lea tua, but if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Se esu e fo lava oe. Esu te loa oe. Tatou whaamawalalo. Ole examine yourself ma e admit. Ole whaamawalalo le nao lo loto. Ele ai ase si o tatou e ato atoa ma sao pei te miu. No, we make mistakes. We fall, we fail so many times. Ai a oina e saulu mo le tua ma e whalata lata ma li talisuanga le ne. E te su e foao. E su e lava o e ilo loto whaamawala. E o fo ia te au nei. Au te le ita pena fo I le nei upu. Pe ona e whaalongo mai le te talo. Le tua. Whaamangalo mai lo nei tangata. Whaamama mai lau au na nei. Tō mai alau pule whao ngā I lo nei tangata whatau waa. Te tau tino ai lea tua e te le ato atoa. E te le loa se mea. E te whatau waa. Ai te whaalango lango. You acknowledge that God is with us. E mawhaia e lea tua. E mawhai e whaamalama e lea tua. O mea foi tātou te le loa mapongi sāi. E whaamanino le lei e le atua. I ia le atua. But if we would examine ourselves, se natu I fo, toe liu wa el tō whā, toe tilo I fo oi e te oi pe iai lava se mea. Olo o rua, ese ai pea malesi o uso a tangata. Pe iai lava se mea, olo o ese se ai le lua vā malesi tangata.
na e whaamaua lalo lea ma e whaato ese i le atua. Amen. Na e whaamaua lalo lea ma e whaato ese i luma o le atua. Aua ti ngā lava o na e iloa o nai te se a lae lava i te malolo. Lae lava i te whaamaloa. Ma e halu e to atuli ma talia ma inu. I ia le atua. Ai pelo le mafuaanga nai te mai ai. Nai te vai vai ai. Ia e ua mali liu ai foinisi. Whaipo muli. Yet, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. I ia le atua. A ua haoa o ina i tātou ele ali ina ia whaamasino ina. Ina ne imatua whaasala ina i tātou whaatasi ma le lalolangi. Amen. Ina ne imatua whaasala ina i tātou whaatasi ma le lalolangi. Ia le atua. I loe o le discipline lea e a mai e le atua i nistai. Ia i tātou. E a oa i ai tātou, e a oa i tātou. Ona o le alofa le o le atumai, so that we will not be condemned along with the world. Le ala I e te lo le talanoa sa o ala le apostolo I totonu le li'o o lana whanau. Le kale sia le tino ke wiso. Awa o le lalolangi ia I o tangata le whaatuatua ma le talitonu le whanau fauina I le I whaolaina o lai lalo a le whaasala. Wa iai, it's already wa lalo o le whaasala. Langa na pau le tangata le o iei se whaasala na o le ua ia ke wiso Yesu. Ai iei la me a e ui pe ua e mai pe ua e vai vai. Ona o lou le whaaloalongia po o lou le honoringa o le communion. Po ua le whataua fo ia te oe le talisuanga lea, le wheangainga lea. Ia I la taimi e discipline ai oe. Alea. Yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned. Ma nei al taimi le discipline ai tātou e. E toi manatu I foai ma esu e foai lo. Pe ia le mea naise. E iai le mea te tau o na whasa. Ia le atua o na ua. Uma fo I mal tātou taimi whātula ngaina. E te nofo sala pea e inu ma e ai whaale te tau I le tino ma le toto o le ali. Su e fo oe ia te oe lava. A whai o na ua e ui ni mea, wa e ui mai mati ngā ma le vai. Ona o lou inu whaale te tau. Wa mai il tala, apostolo le na mai a. We are disciplined so that we will not be condemned. Ua o ina tātou. Ina ia e li liu mai ai awane I whaasalaina oe. Whaapeo na whaasalaina le larolangi. Ta maa whaafutai. Wa uma le awa o ina o lau upu tama. A o lau sosia ma lau tama o a inga I le uma tama. E le o tai o na uma o na whamatala ina I se ato atoa. Au te talo matu ina atu. I le ngaluenga lilo o lau nganga pa ia. Se ia e whaapupula ma whaamalama lama vaenga ma le ato atoanga. O lau fina ngalo I tutonu o le nei tusitama. Ngalue atu, ngalue ifo, ngalue mai o matou loto, ia matou whaataua ina, le nei talisuanga, o le whea ngainga na osia. E ala I le soifua o foina atu, o lo walo o Yesu Kristo. Le nei ua matou manui ai, ua matou whaola ina ai, ono lo matou tali tonu iai ma le matou whaatua I lo maliu ma lo toe soifua manumanu. Sa moa se watu no upele.
a o e lagona mai le si'u fofoga ma le leo lenei polokalame i lenei aso e lagona ina e iai se vaega ua pa'i atu ai le fe'au o le atua po le upu o le atua i lou loto e tatau ai ona toe su'esu'e ma e fa'amaulaga ona e mulimuli mai lei upu o lenei tatalo tatalo mai o laulava tatalo a o le a outu ina atu ma ofo ina atu ai fo'i lo ola mo le ali mai lava Paulo e leai se fa'asala ie ua ia ke biso Iesu tamā fa'afetai mo lau upu ua ou lagona ina o a'u o le tagata agasala ua ou tagofia lenei fa'amanatuga i le tele o taimi ma le lē manino ma le lē iloa o lo'o avea ma fa'asala ia te a'u ona o lo'u lē fa'a uta i lou tino ma lou toto fa'amolemole fa'amagalo mai te a'u le tagata agasala o te fa'atuatua i lou maliu ke biso ma lou toe soifua manumalo o te fa'aola ina o te talia ina o Iesu e avea mali'i ma fa'aola i lo'u olaga e amata nei se ia e toe afio mai fa'afetai le atua ua ou fa'aolaina i lou alofa tunoa ona o Iesu amen ia ia le atua se fa'apopoga lena le tatou polokalame i lenei fo'i aso fa'amanuia tele le atua i toega o fe'au magaluega pule alofa le atua tatou te aulia lena vaiaso tatou te toe feiloa'i fo'i luga lava o lenei polokalame fa'amagalo mai lautou au'auna e mo le temi nei fa'atofā fa'asoifua ia God bless.